Кисік Башлар КВН командасы сәхнәдә. Şalıda, eni biz şalıda, eni biz şalıda, eni biz yarım finalda. Minne dağın bir işraşı bu yolu biz şalıda. Altanıştan kimliksizce akmadır da aşarga. İsəlməsiz qadirli dostlar, sizin qarşınızda Aktanışның Кисек Башлар КВН командасы. Һәм biz buldurabız. Başlayız. Һәм безнең беренче миниатюрабыз ОВС укытучысы җыр укытучысын алмаштыра. Sütemiz eşliyoruz. Лейсен Гимаева урманда адашкан. İki yigit kız buluşalar. Al sol miniki anladın mı? Yok ol miniki. Şimdi hacirge kumem. Kumana, kum. Yok sen нәрсә үзең ашандың mı? Сине каш шалам бит менә монда. Корасыңны сәди бите. Kumana, kum. Баралы китәле моннан, ha? Бары нишли бите, kumana, kum. Cemile git elimden. Al sol miniki anladın mı? Салават Фатхетдинов биатлон белән мавыгып киткән. Ну кайбер чакта ул тупит. Hey! Bıçamaklı üstellerine Kadın basını için mission kattılar. Bizden bayanist Albert Yakşınbatov. Hem bizden akordiyonist Rüstem Bayrushev. Һәм ахырда әйтәсебез килә иде, кадерле дуслар, Актанышка килегез. Озакламай бергәләп баздан бәрәңге чыгарырбыз.